Dobrodošli na moj kanal Eksplozija okusa i igre. Ukoliko vam se sviđaju znači moji recepti za jela, kolače ili eventualno projekte što radim ponekad malo s djecom, pritisnite like, subscribe i puno vam hvala na praćenju. Danas radim punjene kanelone zapečene u pečnici. Znači kupila sam gotovu tjesteninu. Stavit ću u kalup za tortu. Znači oni su dosta veliki. Ja sam ih sa nožem prerezala po pola da ne vire znači iz tog kalupa. Imat ću dva punjenja. Jedno punjenje je od povrća, celer, mrkva, paprika, malo peršinovog lista, začini, mljeveno meso. A drugo punjenje će domaći špinat i sir. Špinat sam znači lagano, evo, malo samo kroz vrelu vodu, ne treba mnogo. Sad ću ga ocijediti i dodat ću mu bijeli luk. Možete sitno nasjeckan ili u granulama kako ko šta voli. Začinite znači sol, vegetu, već šta želite. Možete malo pobiberiti ili poljutiti, ja neću zbog djece. I onda znači pomiješamo sa svježim sirom i onda evo idemo sada puniti kanelone. Napunili kanelone sa špinatom i sirom skoro do gore, a ovo drugo smo onako recimo do pola, s tim da sam u ovoj dijeli gdje sam znači to dinstala sipala sam sjeckanu rajčicu sa bosiljkom. U to znači pomiješali su se svi ti okusi još što sam dinstala od mesa i od povrća. Dodala sam još malo vode i lagano malo brašna, zato što sada ću preliti znači ove kanelone sa mesom, a ove kanelone sa špinatom što su, tu ću naribati sir. Kada to sad napravim, stavit ću peći na nekih 190 do 200 Celzijeva, pa evo vidimo se kada se ispeče.